Salam. Rahajeng semeng para pamiarsa channel Suluh Galangkangin sani dahat kusumayang titiang ring sajeroning asih ide sang aji. Ringgalah sani becik puniki ngiring sarang-sarang nyurud ayu ring ayun ide sang aji sani sampun ngicenin irage sarang sami kasukertan miwah kerahayuan. Mawinan irage mersidayang metemu malih ringgalah sani becik puniki jagi mebaos ngeninin indik pitutur suci pina kesuluh ring sajeroning margi kahuripan. Pina ke kerama Kristen sani urip ring tanah Bali sani asri puniki. Ten patut yening irage nenten ngerasayang asa punapi agungi sih paswecan ide sang aji ring kahuripan iragen. Sadurung titiang ngelanturang dharma wecana puniki miring sarang-sarang miragiang sabda saking surat ka pertama Korintus 13 pausan kali sani mawus kadi puniki. Yadiastun titiang madue kawisesan laksana nabi tur uning ring sakancan rasi miwah madue sakancan kaweruhan puni ketaler yadiastun titiang madue kapercayan sani agung pisan. Kanti mersidayang ngingsirang Semeru nanging yening titiang nenten medue tresna asih titiang puniki nenten wenten pikenohne pisan. Murde dharma wecana dau semeng puniki inggih punike tresna asih ngelintangin kawisesan. Para pamiarsa sane luhyang titiang ring ajeng ide sang aji pausan puniki ngicenin irage pepelajahan sani dahat utama ngeninang indik tetujon kahuripan iragani ring jagati puniki. Sering pisan irage lali, irage ngerereh kawisesan, ngerereh kapintaran, miwah ngerereh kasaktian mangdekat cinga ring ajeng anak Etios. Irage sering ngerereh sidi utawi kasaktian. Nanging sani mangkin ide sang putra Yesus Kristus ngeliangang irage sarang sami mungguing sakancan kawisesan punike wantah puyung yining nenten wenten tresna asih ring sajeroning ati. Kadi upami gong kebiar sani agung medaging ukiran mas sani meper miwah melah pisan kacinga nanging yining nenten wenten rasa lulut rukun ring sang sani nabuh yening nenten wenten uger-uger sani nganutin laras pasti ke suaran gumpunike wantah rami kemanten nenten mersidayang ngawinang liang ring ati asa punike taler kawisesan iragani ring jagati puniki. Uning ring sakancan sastra kadi sakancan kaweruhan sani wenten ring jagati nanging yening nenten wenten tresna punike nenten wenten gunani. Ring kauripan menyama braya ring Bali, irage uning ring ajaran paras paros sarpanaya. Nanging punike wantah dados basa-basi, yening nenten wenten tresna asih saking ide sang roh suci sani nagingin ati. Tresna asih punike wantah dasar sani pinih utama. Ide sang putra Yesus Kristus sampun ngicenin contoh sani pinih mulia. Inggih punike rikala ide ngaturang raga ring kayu salibi. Punike boya je sangkaning ide nenten madui kawisesan jagi meleraga. Nanging sangkaning tresna asih sani sujati nyupat tur ngebras tayang dosa-dosan irage ne. Ide ngicenin irage kapastian mungguing tresna punike sani ngalahan sakancan kekuatan ring jagati. Kadi petani sani nuraksain toya ring subak. Yadias tontoyani agung meliah nanging yening nenten wenten rasa asih ring sekee subak punike pasti ke jadi wenten sengkete sani ngawinang panyungsungan punike belah. Tresna asih punike kadi toye sane ening sane nyiramang sakancan panyungkaning ati sane nadosang irage ngerasa yang swarga ring jagati. Puniki boye jewantah soal rasa nanging soal kepercayaan irage ring ide sang aji. Sapasi reje sane mabaos tresna ring sang aji nanging nenten tresna ring semetone punike wantah mabaos puyung. Dadosne ring semeng puniki miring irage nureksain malih sajeroning dewek. Punapi sane dados tetujon kauripan irage ni. Punapi irage wantah ngerereh puji saking anak Etios antuk kawisesan sane kagelahan.
utawi punapi iraga sampuna dosang tresna asih punike pinake dasar ring sawilang laksana. Ide sang roh suci jadi nuntun iraga mangde praside ngelaksana yang tresna puniki. Tresna sani nenten ngerereh dewek, tresna sani nenten sombong. Ngiring iraga dados saksi asih ide sang putra Yesus Kristus ring jagate, utamaniani ring tanah Bali sani iraga tresna sihi puniki. Dumugi ide sang aji, ide sang putra Yesus Kristus, miwah ide sang roh suci, setate ngicenin iraga keteguhan, mangde tresna asih punike setate galang ring sajeruning kahuripan iragene, kanti kapungkur wakas ring kahuripan sane langgeng. Pinake pamuput dharma wacana puniki, ngiring sareng sami ngelungsur pamatut, mangde iraga setate praside ngiring pituduh sang aji. Matur sukseme antuk uratian semeton sareng sami. Ide sang aji ngamertanin iraga sareng sami. Shalom. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang. Wantah asa punike, sabda sane praside kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide sang aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji ngicenin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galangkangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rari sang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksma.